lento lena niyithatha kabi lento le niyithatha ngoshuke ngoshukela ayikho ngoshukela shuthi nje kube ne miscommunication ne misunderstanding lapha bekhona yonke lento le mina ngesingame akukho okutheni okungako ingakho kokunye bengingalentozani bengingafuni ukuphendula kakhulu wesihle ungomunye laba abangisandela u10,000 ini welentozana proof of payment cha mana ngithe mina imibuzo kanjalo sayibuza ewadini lethu ngoba cha phela yabona njengamanje abantu ababi la uyanqena wesihle ukuthi veni ikhulume la iWhatsApp e8 mhlambe ningayibeki ngeke vele sesiyinhlekisa angeke kukwazi hayi bafethu ngoba phela yabona inhlekisa ikhona ngathi ku8 kuthiwa kuno live ozobushisa kabi lapha na shuthi akuma VN liyashisa hayibo nangi khona ukuthi wesihluzo yazi ukuthi ngathi ena asejabula uyabona leli langa indlela eshisa ngayo la eThekwini afuna ukuthi uphume phandle unenkinga uyowa awuthi ngibona umalume la ngibona umalume hayi ngimlana siyadinga ukunithengela amaphanado bafethu aniphuza amaphanado uyeza u8 o'clock sivive sinje ngalo 8 wangena kumalume esimuzi ukuthi imali sanibona njani leziyaphila malume wemalume uyaphila manje ngisemgwaqeni lapha umuntu ubuya koSARS lapha niyaphila kodwa siyaphila hey bafethu ngiyayizwa lento mina ngiqala ngihleka ngivele nje oh hey malume ayi ngabusakhala mase kunje hola manje angisakhalwane manje wemalume ngizokufonela nje wamyeza esayidini awungilinde eqala myeza ngizokufonela esayidini naye umshana besibona ukuthi ngeke silungise lento ingazi yako live hayi malume lento into wemalume kuyakuthiwe ngesizulu kuyakuthiwe wesihle mala kancane kancane ngikuthi nangu malume la before ahamba oh wemalume ungakufihli njalo la ku live ukuthi mina ngawaqala kunawe bye bye hawu uthini umyaza manje hayi cha kunento uthi umyeza wawaqala izulu malume ngiyasazi ngiyamuzwa ukuthi uqonda uthini kahlahla myeza uthini uthi wacabanga kuqala ukuphuma kunami angani ngisho khona lokho ukuthi esesicele nje kodwa hawu lento le ngifela wena ngifela ngoba manje iyabhutshuluka ngempela manje inkinga umkhulumeli wethu ngathi usekhipha i-voice note manje akukho light lokho kodwa lo kodwa kusangalungiseka lento
singayinqanda zonke izinto eziqala ayinqande bese ngicela ngoba manje sesiyinhlekisa kuthiwa siyalayeka yabona into ama-comment anjalo eyi nami sazoke ngizama ngazi ngiyophelela kodwa ngizoke ngizame wemyezi cishe emva kwe-hour ngizobe sengise-Friday ngizonifonela no-2 nalo sisi. Ngiyabonga bafethu niphile nje. amen Sharp uncle. Angazi. Xa isibuya nawe awusibuya ukuphi neThekwini. Wesibuya ngifuna ukwehla ntambama ngifuna ukusondela ngaseThekwini. ngikhona ngi-10 minutes away eThekwini. Hey sokwesikhuluma eceleni mhlawumbe sike sihlangane. Hayi singahlangana lena myeza ifuna ukuthi sihlaleni phansi noma singaya lapha emushroom kuhlalwe phansi kudliwe icubungulo ngoba hey Mana ke ngoba ngine flight ezosuka ahlangane ngo4 kodwa hayi emushroom ngeke emushroom exposed kakhulu. Ngizozwakala mangabe ngikhuluma ukuthi mina masixoxa abantu banokuyifigure out ivoice yami. Mhlawumbe singabhekela la elentozaneni noma ko South Beach kanjena khona indawo ezinye ezicashile ngale. Yeah. Uzokuthinta eceleni umuntu ezwakala ngisikhuluma what7 ngeke uwe bafowethu sikhona. Hayi cha nami sengize ngasize psychologist bengigowa njengawe wesibi. Hayi yawe mangabona phandle ngizowa ngiyabuka. Sesize i-psychologist ngoba ngisesibhedlela phela singivakashela ukuthi hours wonke. Leya post nje yaSamarvesa leyangigulisa ngagula. Yo. Khona nje ngibizile wathi uke wayibona. Nginenkinga ngine-flu nje impela njengoba ngine-post engibhalile ukuthi angifuni umuntu othi akuphunywe phandle ngine-flu ngine-flu nje. Umuntu bayifuna kuvakashela ungcono ezendlini. Hayi mamadodana manje nje mangibona leya post. Hey. Hayi bo Phumani nina uthanda ukuthi yangayenzi. Phumani nje abona nje lento yokuthi emangabe unenkinga ungaphuma endlini phinde ukwazi ukuphuma. Kufanele kuphuma impela la abahlebe baqede. Hey. Hayi Samara mina ngihlekisa ukukhala kwakho wesibiya. Ngithi indoda ekhala ngaphakathi. Esentutuzile la umfazi. Yabona nje ngibonile uThamara ka-appreciate ngempela. Futhi ubesawuzange ukhuluma umfazi mina ngangisagowa namanje. But anyway uyazi ukuthi ukwenzelani lokho. Akazi. So usho akazi uyazi ngoba into ecasilayo may live no black ayimhluphi network. Ukidwe ifame unyuka kwama followers yona yonke into bese kuba yilabo abanye yabona umuntu bamthanda ngokweqiniso myself ngiyatshela. Hey. Kunalaba abangatsheli. Upaphalazi leyo sisilondi Sasaright. Ixakeke kodwa wena awuthi ngifuna ukuthi namanzi abantu asizokhuluma. Lalela ungishele inamba yakho lapho eceleni kulungile. Ya ngizefanga ngale cela ngishapho. Ngizokubona Sure. sezovala mangehla nje ngivakashele eKZN ngizokubona. Uzobuzani ke ma uzobuzowenzani uzobuzongihleka. Cha ngizokuduza phela mina ngoba wakho uyalwazi udaba mina ngiterapha ngasekhaya into ngithamara ukuterapha ibume. Asoze ngayenza lo. Hayi. hayi ngithi mina engikubongayo nje Mleza ukuthi ngoba abantu babethi ibhakede lakho futhi bayabona manje ukuthi kwangelone lakho phela umuntu obesigebengu la bekuwuwe kade uthukwa zonke izinsuku uyabo uze kuthiwa ubani babekusho leli agama leli Hey Miyeza hayi kolukhuni
Manje laba Yebo. bathi nithi usefana nobaba kini. Vele phela obaba abantu abafana. Unjani Myeza? Sikhona ebhuti sikhona. Hayi. Kubi ezweni Myeza into ehambi. Hey, kulungile bafethu umuntu engabambu live kuze kuyolento zana. Kuze kuyoshona ilento le. I4 hours yonke Myeza uku-live ingathi awuxakekanga phuma. Baba yini sekufika umpesheni nami la. Nangu umpesheni sengenile. Ngizokufonela Sizolento zanane sizokhulumana Thethani nomalume noSihle indaba zaka Ward 7 basingaphumeli ngaphandle please ngiyacela niyilungise please. So share live ka8 so share. Asisafuni kwa lo live thina ngo8 londiwe asifuni kwa live ngo8 namhlanje indaba zakwa Ward 7 maziphelele endlini indaba. Bethuna nakekho umzonge namfihlo zabo kulungiswane kubethwana lapha endlini kungabethwana phandle kuhlekwe ngabantu. Bethuna lukhona umzonge amageza athukane emzini laphinde alungisana okanye umama lapha wanqanda athi hayi kalo bantwana bami sanusihlaza nithukane ngezithuko ezikhulu phandle ngenana apha ngaphakathi nixoxe ilungiswe nivane futhi niyifamily iphele yonke ngathi ingabi iphele yonke lonto babe ke salwa no sister wami yayiqaphela mayilungiswe fast guys asifuni kwa live thina ngo8 guys awambe sihorotyo live lokho lo live baba nomalume nenyangi apha zike zitrend inyangi yonke into akho ndingathi Amlungisa lento ngemuva Maqwabe for the sake of peace mina ngiphili ngaphansi kwencindezi for the sake of peace kubalekile ukuthi uma ngabe ulokhuzana feel as if she need to disclose something that is very important then I will respond after. If there is anything efila kungcono ukuthi mhlawumbe uma kunento edinga ukuthi ibe exposed ikwazi expose ngoba phela ama side onke la mabili so kungabe ngathi khona anything special ukuthi hayi Myeza uzobanjwa ngalama voice note uzothiwa no so kumele ukuthi kuvele okunye ukuthi mhlawumbe kukanjani mina phezulu kwawona yonke into leshuwoyo ayikho into mhlawumbe elento zayentusayo wena nayo ke lezi zinto lezi. Siyavuma kaloku akho muntu wenze problem yaqona but kaloku noma angawuvulwe live but qala ungamsabela umuntu hayibo ikhona ingxaki esixabana ngayo mhlawumbe intontoni uyiva nje if uthi hayikhona ngifuna iviwe ngabantu there is no problem because kaloku akho mntu ayengekho kula live wawuvala lento yolomkhankaso webhakethi wachaza amount uThamara ewe ndiyayiva nyhani oosisi bathi wengabehave nyhani ke nam ndandibuyiqaphela loo nto le because weyevala abe off okokoko kodwa apha kuyathethwa ndizama ucacisa ebantwini niyayibuyisela nobhuti loyo isithi uzamenzisa ilicense wonke umuntu uyachaza wonke umuntu umamele abantu bamamele kalo ngemali zabo noma wawufake i10 rand yazi i10 rand yakho asekho isidingo sabo futhi labo boma license nanane this thing is discreditile kakhulu kwi reputation wenzayo andithi bhuti Myeza mamela mntasi andithi mazenziwe ndithi ngala live wawuvala icampaign wayekhona ukuthi ecacisa but uThamara ibehavior yakhe nyani yayibe wrong ngalamini because wayeba off okokoko kodwa kuthethwa into yakhe apha eserious ebeniyenza ngedatha zeni ngeWi-Fi zenu uyayiunderstand abantu bafaka ngokwenhliziyo zabo kuba kuthiwa bethunana nansi into umoya uye waveza ikhaya lomntana uyaqaphela into yebholo wathi wena wayichaza ba hayi into nje yoba if liyaphuma if imali ekhoyo yi40,000 kuphuma lonto but yenziwe ibuye ebantwini kuthiwa nansi uyayiunderstand hayi bafethu uSlender uyaphila yamaqwabi ubani nazo maqwabi eqala ngifuna ukuthi uyakhuluma okay yes Myeza mina ngithi if
ayikho into eniyihidayo nini. Ilokho esikwaziyo esikubona kwi-social media sonke. Asikho isidingo sokuthi ngivale live yale yangane ngo-8. Ichaze iside layo cause istory esifakile njengamanje. Sisho into ehlukile nale esilalele la ku-live yabo. Ungazi usimanje ngiyayisukela and ngiyimpintshele ekhoneni. So iyekeni ingane ikhulume ishe kushoyo vele sizokhuluma ubani othe ingane impintshelo ekhoneni. Ingane has disclosed ama voice note. Ubani umuntu othe akawazi ama voice note. Ubani umuntu waphikile. Sengishelo ukuthi indlela ebhale ngayo ifaka i-voice note yasefaka izitori. Mina ngiphuma ukuyobuka izitori zayo. Iyasho ukuthi isukelwa inina kade ithulele. Ingazi ukuthi manje ipintshelwe ekhoneni ngoba lokhu sonke manje sesilindele 8 ngoba sayithanda phana nezindaba. Sesilindele 8 sonke ukuthi ingabe izothini ngane. Yabo Slender. Wena Slender ngiyakuzwa ukuthi agenda oyidala. Mana impintshelo ekhonini manene impintshelo ekhonini uma ngabe kwenze njani. Let me say ke fine. Umyeza was demanding for 60% ngenza umzekeliso. So uma impintshelo ekhonini like why into ingafika ukuthi libandla noma ngiyabonga noma kwenzakaleni kufike sekunegative ukuthi ke ngenza u1 no2 no3. Umyeza ufunile ke ishare yakhe ka 60% akubange kusafinyelela la nala. Hey, simple as that. Ngiyayizwa into ishoyo. Mhlambe nayo ufuna ukusho lokho Myeza ngo8. So ningamvalisi u-live lo athi ufuna yena Akekho uzovalisa. Ubani othi uyovalisa u-live? Akekho uzovalisa. Indaba se-7. Sisi bona mabakwazi sisi uzwe kabi. Sisi Myeza lento noma nikwazi ukuyikhuluma eceleni mfowethu ikhulumeni eceleni mayinihlula iyekeni ibuye ku public kodwa ngeke sisele abantu celebrate ukuthi abantu bayokhuluma indaba kanjani ola lo into beyi-public ayivalwanga phamba wena sisingathi into oyifuna kanjani guys ola long lento lena beyi-public Ilina nje usifake endabeni Ilina nje benisifake endabeni vele all along angilwi namuntu mina what I'm trying to say is miyekeni abe live akhulume lento afuna ukuyikhuluma simuze ukuthi uthini sihleke kudlule phela lento yenimele idlule vele kugcine siqhubeke nathi uthi manje wemamkhulu Wathi umnikazi webhakede but all I'm saying is that guys into bicalwe kahle yasiba iba blown out of proportion yabona mina vision ngathi icala ngayizwa ngingasho ukuthi ingane i-right of but nje bona shemba benesifiso sokwenza into enhle washo ukuthi mhlambe asikugazi imncane umntwana ingakho namanje uthi ingane umuntu ongabelethi uyazi wenzeni yabona that tells you ukuthi she's young. There's a lot of things angazazi. There's a lot of things that uzikhuluma ngoba zifike la emqondweni then zakhulumeka. But she doesn't sit down and have facts and go and research about something that you're going to talk about. So mncane bafethu asimxoleleni Nkosi yami. Nama VN lawo ke esesiwezwa Nkosi yami. Hey kuningi. Cha mama sizohlala phansi su investigate lo myombo sisazohlala phansi bese sithatha iside ngoba Umyeza uthi akafuna ukukhuluma kushuthi ke umuntu efuna simthole Umyeza uThamara bese kuba le ndoda ehlinile la escreenini Hey bafethu lalela Wemiyeza Osiyami yes ninomyeza Yebo ma ebese sithatha iside kube kuya ngokwami ibingeke isaba khona into ezonihlanganisa noThamara even nakulayo ngri bezophelela nje kanje ngri ucedile mfazi ucedile mnambe ngisho njalo ukuthi guys igwemeni lento ngoba ibese perpetuate izinto ezirongi mina nje ngokuya ngami uqinisile umfazi ake ivaleni bafana manje msana uzichatha nabantu niba ngokunye ukukhuluma oku more than what it is now cause nikhumbule bafethu singahlabela kushuthi ke manje njalo makhulukhulu obhuti Umyeza sho noThamara ufuna etshela ukuthi indaba zo live ezokhuluma ngemali ayiyebo
Nina mchuzeni eceleni. Mina ngangikhona mina ku live wokugcina. Mina ngangikhona ku live wokugcina. uThamari attitude ayenayo was on a high level. uThamara kuleya live was on pause throughout live. uThamara u90% of ulive waye ku pause. Kumina kwakukhombisa nje i-disrespect uma bemfuna babemmemeza kuze kuyovala. Eish, Nkosiyami, Mama vele ingane owayekhona uyayazi into engishoyo mina. Mina ngangilalele sizothini ebantwini? Ngangihleli kuma comments unenkinga ye-attitude ingane yokungakhuzeki nokungatshelwa ufuna ukutshela. Sizothini ebantwini Nkosiyami? Ithi mina ayichithwe lento Maneneke ilentozana i-vision was positive. Kodwa ngakubeka mina kugcina ku live ngathi angisenayo into engoyihlala noma esengisawekhuluma ngoThamara. The case is closed. Ngakubeka nje kwacaca ngalesikhathi leso kodwa kade lokhu kufika abantu bayabuza ke ukuthi liphi ipholo iningi vele kade kuyiteam lengale. Ngase ngathinteka kwabuza omunye umfowethu khona omunye umfowethu wayifaka imali nje ethe ukubheka wathi miyaza ukwazi mfowethu ungasi-update ukuthi kwenzakalani ulokhu uthi awazi kuzokwenzakala ukuthi nangelinye ilanga kuphinde kube nokungathembeki. So leyo nto leyo ke it like brought to my attention ukuthi na Linda Mana sihle. So leyo nto leyo I had to respond ukuthi kwagcina ngiphoqeleleka ukuthi manje bebuza abantu ukuthi ithini update kwenzakaleni ngoba phela kade ukuthi akufakwe esikhwameni ngomuntu kade mntana mina lo bhuti useyabona la ko live baningo live bayenze isomthuzile vele akusadingi ukumchazela kwayena usesitholile istory la uyasazi la uyasibona mina yazi ukuthi siyangithaza nawo uthini ngithaza nawo ukuthi bonke abantu bebesho bethu siyayi scam igama lakho Thixo ngoba bayabona ukuthi shuthi uThamara ke scam wena wongahlangena kusintena niyifomu enobabili le because if intena niyifomu eno2 ukuthi hayi nizoqola abantu shuthi ngabe phela nawe awubonakali ngabe lama VN awadedeliwe so kusho ukuthi khona la khambe kwahamba khona kwayinkinga hlanganani ke nalo bathathu ninazi inamba yafunelana nengane nayo nibuyise kanti bafethu nemali eza easy vele iyakwenza udelele imali eza iyakwenza imali ongayisebenzanga esikupha yona uzobuya uzosikhibhela la hayi Zona we kwayishola besutha wayihola kuphi 50k beke wamhola yini 50k ingaka azophinde futhi azodelela la ugewuthini ayibafethu vela nithathe ukuthi ngiyomshayina sizothini ebantwini wena miyaza kodwa